buryo warucuranze gusa. Tugende. abantu bagoma bicare dufite abashitsi none ga
twoguma kumva uburyohe timuzamubona ko abantu bakuru twaretse imbombo ntiziryoheme none abantu bakuru twayirekeye iki ni bene uku gusa wopfa gukoraho gusa niko presi bene uku noneho abantu bose basigaye batara mu bungubu mu mibyizi pana niyinga gusa none gare kasabe president wa mutualité natambuke hano na mwarimu Gasore n'uwo mushitsi muri kumwe kandi muhoza yabivuze tugume gutya turi nimuze wa mureke gutinda muzo banguka nk'abagabo aho numara wari wamuhamagaye asante sana ngwino nawe umwibage uwamuguma aho ngaho combeka papa agira tube nk'abaguruka kandi turabashira imbere Amen. Bavuze ko kuwa gatatu hari abashitsi. yes Siko bavuze? lives Ndibaza ko litiro zibiri z'igitoro wenda zakora neza cyane zazibagurira bazabatize moteri mugakoresha bateri. Bane bamugisha rero murakoze. Materanira regeranye rero kugira ngo tuze kwakira abashitsi. Tumpe Bwana tukufu. Tuzamuri Imana icyubahiro kugira ngo duheze abashitsi umwanya amateraniro ari heza. Tuzamuri Imana icyubahiro. Shiramo ngira tube kabasimba gusa. Mwabyishe. Piano kiraka. Twongere kandi tuzamuri Imana icyubahiro. Usimbe rimwe gusa turangiza dutanga umwanya. Bwana sifiwe sana. Zamura. Wihute.
murakoze Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza reka dusabe bashitsi batambuke Adolphe karibu cyane izindi gahunda zikurikiraho arazimenya turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo uri imbaraga zacu